Good morning. Ngasi card message ngasi ko ngasi card message ko rashi matung ina ko rashi matung ina haidi card try thoina harasne ko siler ko han basi dare ko han basi me rashi oi tone brisha oi tone ko ahum mari manga taruk taret nipan mapan tara mathoi taranithoi Quite first ko, quite first se koi gi mesh rashi ko, mesh rashi gina kai laki hai pada pedi ngasi ngasi gina mesh rashi gina ngasi se ko hadi mesh rashi gina silen se ko hadi thabak tabu matam da mai pak pa amai tam lai ko hadi thabam sa ko matam mangol ola la ko dong ngasi se mesh rashi gina brish rashi gina silai se kai no nuai tabo khota ba sum khanjal le no wakhan se katang nuai le ko purnima mi so obani na ko adom ko su pur tha ma thole silai se ko adna sani nge sida su ya ni nge hai tar ko akiba nuai tabo khota ma do ya de release to holo hadi basisna akoi gi methun rashi ko karkat ko na silai na ko hadi thabak tawwa matam da leina ko aphaba oina lagani ko thabak chatluba tawruba thabak ta mai pa ga lagani ko singarashi ge se aina tawbum thokpa khopam leina ko do phajana tawbiyo ko hadi kemta keno tawduna high prestige kaina lai se ma ko aina aningba aina pamba do gumba tawbiba ko ado singarashi khandang khalaga leigano ko thabai khang mayam se tawo hadi khalaga dang leibadi yaro ko hadi thabak oina pangthokpa ama darkar yam oigani ko sisina khoi gi keno ko hadi singarashi ko aduga sisina thawai khatang nuai tre ka tula se ko aduga bridge rashi gi sina hadi daw ya gani ngasi gi numit se afaba aina khanba aina ningi ba kholiba mayam do fulfill oyo haina lai ko silai se ko aduga next akoina tawya pas ana next ki oina hada dhanu rashi ge na khudong chaba afaba gumba kai gumba la khoda dhanu se ko next akoi gi dhanu lere ko makar gi oina silai se ko wakhan gumba khatang nuai taba khotaba tumba ya daba hakchang gumba nuai taba khara tawgani ko ngasi se aduna hadi khatang wakhan su nuai na lebiyo aduga next lady se ko next lady sina akoi gi kumbarashi gi so oina success oina piri ko ngasi duna success positivity kari gra lai khoiramo lai am ningo sisina khoi gi min rashi gi oina leina ko ngasi gi oina hadi se lai po che kaino ha kan se hadi lai ningba khoiramba khotpa sugma mayam se yam phana tawraga dumai lai ko to silai re khoi gi rashi gi matung ina tarot card reading ma'am. Thank you.